사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхам дүүрэн байдаг Бурхан минь талархлаа. 우리를 구원해 주시고 주님의 은혜 가운데 인도해 주심에 감사드립니다. Биднийг аварч өгөн эзний нэгүсэл дотор үдирдсэнд талархаж байна. 대학생 형제 자매들 주님 말씀 앞에 나왔습니다. Манай оюутнууд маань эзэн таны үгийн өмнө цугласан байна. 이 대학부에 전도의 문이 활짝 열릴 수 있도록 주님께서 늘 함께하여 주시옵소서. Оюутны хэсэгт маань сайн мэдээний үйл хаадаг үргэлж нээлттэй байхаар эзэн таажлаа явуулаарай. 이 시간 말씀을 통해서 성령께서 각 사람에게 교훈을 더해 주시옵소서. Мөн энэ цагт үгээр дамжуулан ариун сүнс хүн тус бүрд ажиллаа явуулаасаа гэж хүсэж байна. 역사의 마지막을 살아가는 것이 분명합니다. Бид түүхийн төгсгөлд амьдарч байгаа гэдгийг тодорхой байгаа лээ. 이 청년의 때 마땅히 어떻게 살아야 할지 말씀을 통해 알려 주시옵소서. Энэ залуу насндаа хэрхэн яаж амьдрах ёстойг үгээр дамжуулаад бидэнд мэдүүлээрэй. 말씀에 순종하고 또 주님의 뜻 가운데 살다가 주님 앞에 서기를 원합니다. Үгэнд дуулууртай байж эзэн таны хүслийн дагуу амьдарч байгаад эзэн тантай уулзахыг хүсэж байна. 여기 기도하는 우리 형제 자매들 한 사람도 이 믿음의 길에서 떨어지는 일이 없도록 지켜 주시옵소서. Энд залбирч буй бүхий л хүмүүсээс нэгэн ч итгэлийн замаасаа унахгүй байж амьдарч чадахад нь туслаарай. 이 젊음의 시기를 주님께 온전히 드리는 우리 모두가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Мөн энэ залуунаасаа бүгдийг нь эзэн танд өргөсөн тийм хүмүүс болоход туслаарай. 우리를 죽기까지 사랑하신 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Биднийг өхөл хүртэл хайрлсан Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. Амен. 예, 이 성경 요한계시록 3장을 찾겠습니다. За Библийн илчлэл 3 дугаар бүлгээс олж харъя. 요한계시록 3장 7절입니다. Илчлэл 3-ын 7 дугаар ишлэл байна. 3장 7절부터 13절까지의 말씀입니다. За 3-ын 7-оос 13 дугаар ишлэл хүртэл 찾으셨으면 같이 읽도록 하겠습니다. за олцгоосон бол бүгдээрээ хамт уншицгаая. Филадельф дахь чуулганы тэнгэр элчид бичигтэн нээгт нь хинч хаахгүй, хаахт нь хинч нээхгүй. Давидын түлхүүртэй ариун бөгөөд үнэн нэгэн ийхүү айлдаж байна. Би чиний үлсийг мэднэ. Харагтун хинч хааж үл чадах нээлттэй үдийг би өмнө чинь тавьсан. Юу гэвэл чиний хүч багж чи үгийг минь сагсан бөгөөд нэрийг минь үгүйсгээгүй. Үзэгтэн Юдэ биш атлаа өөрсдийгөө Юдэ хэмээн худал яригч сатаны синагогийнхнийг би ирүүлж хөлийн чинь өмнө бүхий л гэж би чамайг хайрлсан гэдгээ мэдүүлнэ. Төвчээрийн минь үгийг чи сагсан учраас би бас чамайг газар дээр нутаглагстыг сорихоор бүх газар дээр ирэх гэж буй сорилтын цагаас хамгаалах болно. Би удахгүй очино. Хиндэж титмээ алдахгүй тулд өөрт буйгаа бат сах. Ялагчийг би Бурхныхаа сүмд баган болгоно. Тэр цаашаад тэндээс гарахгүй. Би түүн дээр Бурхныхаа нэр, Тэнгэрээс Бурхнаас минь буун ирэх шин Иерусалим буюу Бурхныхаа хотын нэр болон өөрийн шин нэрийг бичнэ. Чуулгануудад сүнс юу айлдаж буйг чихтэн сонсогтун. 오늘 빌라델비아 교회를 통한 교훈이라는 제목으로 함께 교훈 받고자 합니다. За өнөөдөр хамтдаа Филадельф чуулганаас авах сургамж гэдэг сэдвээр үгийг сурцгаая. 요한계시록 2장과 3장에는 7개 교회의 특징들이 기록되어 있습니다. За илчлэл 2 болон 3 дугаар бүлэг дээр 7 чуулганы онцлогуд бичигдсэн байна. 제가 있는 교회에서 이 7개 교회를 함께 공부하고 있습니다. За тэгээд би өөрийнхөө байгаа чуулган дээрээ энэ 7 чуулганыг хамтдаа сураад явж байгаа. 대학생 형제 자매들과도 특별히 이 빌라델비아 교회를 통해서 함께 생각해 보고 싶어서 준비했습니다. За тэгээ бас оюутнуудтайгаа ч гэсэндээ онцгойлон Филадельф чуулганы талаар сурахаар ирсэн байна. 7개 교회에 책망도 있고 또 칭찬도 기록되어 있는데요. За 7 чуулганд маань зэмлэл бичигдсэн байгаа, мөн магтаалч гэсэн бичигдсэн байгаа. 함께 읽은 이 빌라델비아 교회에게는 칭찬만 기록되어 있습니다. За харин саяны уншсан Филадельф чуулганд зөвхөн магтаал байгаа гэсэн үг. 그래서 우리가 각자에게 적용시켜 본다면 주님께 칭찬 받을 수 있는 방법이
오늘 이 말씀을 통해 알 수 있다라는 겁니다. Тэр өнөөдөр ч гэсэн та бүхэн өөрсөндөө үгийг тусгаж бодонгоо эзнээс магтаалыг авах арга нь ч гэсэн энэ үгэн донд байгаа гэсэн үг. 주님께 칭찬받고 싶죠? За эзнэр магтуулахыг хүсэж байгаа бох тийм ээ. 빌라델비아 교회가 어떻게 있는지 확인해보고 따라하시면 됩니다. Та тэгэхээр бүгдээрээ Филадельф чуулган юу хийсэн бэ гэдгийг нь хараад тэгээ дуурайхад болно. 7개 교회 중에 첫 번째 교회가 에베소 교회였는데요. За энэ 7 чуулганы хамгийн ихэнд гарч байгаа чуулган нь Эфес чуулган байна. 에베소 교회는 조금 부유한 교회였습니다. За Эфес чуулган бол одоо их элбэг хангалуун тийм чуулган байсан. 반면에 이 빌라델비아 교회는 좀 작은 또 그리고 환경도 좋지 않은 그런 교회였습니다. За харин саяны уншсан Филадельф чуулган бол жижигхэн чуулган байсан. амьдарч байгаа орчин нөхцөл нь ч гэсэн тааруу байсан. 먼저 함께 읽은 말씀을 조금 간단하게 정리해 보겠습니다. За сая хамт уншсан үгээ цэгцлэе. 이 주님께서 빌라델비아 교회에게 주신 칭찬의 내용은 이제 8절에 기록이 되어 있습니다. За эзэн Филадельф чуулганд айлдсан магтаалын үг нь 8 дугаар ишлэлдэр бичигдсэн байна. 이 적은 능력을 가지고도 주님 말씀 지켰다. За чи хүчгүй ч гэсэн үгийг минь сагсаа. 그리고 적은 능력을 가지고도 주님의 이름을 배반하지 않았다. За мөн хүчин бага ч гэсэн нэрийг минь үгүйсгээгүй. 그리고 주님이 그러한 형제 자매들에게 이런 결과를 주셨습니다. За тэгээд эзэн ийм ахан дүүсэд үр дүнг нь ингэж хэлж өгсөн. 여기 8절에 내 앞에 열린 문을 둘 것이다. Би та нарын өмнө нээлттэй үүдийг тавина. 그리고 12절에 보시면요. За тэгээ 12-оос харуул 하나님 성전에 기둥이 되게 하리라. Бурхныхаа сүмд баг нь болгоно. 그리고 새 이름을 그의 위에 기록하리라. За тэгээд мөн түүн дээр шин нэрийг бичнэ гэсэн байна. 엄청난 축복을 말씀 주셨습니다. За маш том ёроолыг айлдаж хэлсэн. 또 빌라델비아 교회에게 주신 주님의 권면이 기록되어 있는데요. За мөн Филадельф чуулганд өгсөн эзний сануулгын үг байгаа. 여기 11절에 보시면요. 11-р ишлэлээс харуул 주님이 주신 것을 굳게 잡아 아무나 내 면류관을 빼앗기지 못하게 하라. За эзний тэр өгсөн зүйлийг нь хичээнгүйлэн бат сахиад хиндэж титмээ алдахгүй тулд тийм хичээгээрэй гэсэн байна. 그래서 우리가 주님께 칭찬받고 주님께 축복을 받는 비결을 오늘 빌라델비아 교회의 특징을 통해서 생각해 보도록 하겠습니다. За тэгэхээр Филадельф чуулганаар дамжуулаад эзнээс магтаалыг авч олох мөн ёроолыг авч олох аргыг нь хамтдаа сурцгаая. 먼저 이 7개 교회에 주님은 다 다른 모습으로 등장하셨습니다. За энэ 7 чуулганд бол эзэн бүгдэнд нь өөр төрхөөр өөрийгөө илчилж харуулсан. 빌라델비아 교회에게는 어떤 모습으로 등장하셨을까? За тэгвэл Филадельф чуулганд ямар төрхөөр өөрийгөө харуулсан бэ? 여기 14절에 보시면요. 14-өөс харуул 세 가지 모습으로 주님이 나타나셨는데요. 14절. 네. 3장 3장 여기 За 3-р 7절이죠. бүлгийн 7절. 7-р ишлэлийг харах юм бол өөрийгөө харуулж байгаа ишлэл гарч байгаа. 첫 번째는 거룩하고 진실하신 주님의 모습이고 За эхнийх нь ариун бөгөөд үнэн эзний дүр төрх байна. 두 번째는 다윗의 열쇠를 가지신 주님의 모습이고 За хоёр дахь нь Давидын түлхүүртэй эзний дүр төрх. 세 번째는 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 주님의 모습이었습니다. За гуравт нь нээгт нь хинч хаахгүй, хаахт нь хинч нээхгүй эзний дүр төрх байна. 그래서 우리가 한 가지 분명히 알아야 되는 게 있는데요. За тэгээд бидний маш тодорхой мэдэх ёстой нэг зүйл байна. 주님은 영원히 거룩하시고 영원히 진실하신 분이다. За эзэн бол мөнхөд ариун байдаг, мөнхөд үнэн байдаг. 우리 신앙생활 하는 데 있어서 주님의 이 속성을 분명히 하고 시작해야 됩니다. Тэр итгэлээрээ амьдрахтаа ч гэсэндээ эзний мөн чанарыг бид бүхэн тодорхой олгоод амьдрах хэрэгтэй 세상에 гэсэн. 많은 신들이 있는데요. За энэ дэлхий дээр маш олон бурхдууд байгаа. 이 스스로 영원히 거룩하고 영원히 진실하다 이렇게 말할 수 있는 신은 없습니다. Гэхдээ өөрийгөө тийм ээ мөнхөд ариун, мөнхөд үнэн гэж хэлэх тийм бурхан байхгүй. 사람들이 만들어낸 우상은 언제든지 변할 수 있기 때문입니다. За яагаад вэ гэхээр хүний бүтээсэн шүтээнүүд хизээж хамаагүй хувирч болох учраас. 우리가 믿는 주님은 사람에게 이용당하시는 분이 아닙니다. За бидний итгэж байгаа бурхан маань хүнд ашиглуулдаг бурхан биш ээ. 주님은 거룩하고 진실하신 분이다. Эзэн бол ариун, үнэн нэгэн байна. 그래서 시편 99편에 하나님을 찬양하는 내용에서도 거룩하다 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 3번 말씀합니다. Тэр дуулал 99-р бүлэг дээр ч гэсэн бурхныг илэрхийлж хэлэнгээ ариун, ариун, ариун гэж 3 удаа хэлдэг байна. 이사야 6장에도 거룩하신 하나님을 3번이나 반복해서 이야기하고 있고 За мөн Исая 6-р бүлэг дээр ч гэсэн ариун бурхныг 3 удаа илэрхийлэн хэлж байгаа. 요한계시록 4장에는 천사들이 하나님을 경배하는 데 있어서도 거룩하다 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 이렇게 이야기합니다. За мөн илчлэл 4-р бүлэг дээр ч гэсэн тэнгэр элчнэр эзэнд мөргөнгөө ариун гэж 3 удаа хэлдэг байна. 주님은
거룩하신 분이다. Тэр эзэн болвол ариун нэгэн. 그리고 또 어떤 모습으로 나타나셨죠? За өөр ямар дүр төрхөөр илчлэгдсэн 이 байна? 다윗의 열쇠를 가지신 주님의 모습이었습니다. Давидын түлхүүртэй нэгэн гэсэн байна. 특별히 열쇠를 가지고 있다는 것은 어떤 의미가 있을까요? За тэгвэл онцгойлон түлхүүртэй гэж байгаа нь ямар утгыг илэрхийлж байгаа л. 열쇠는 문을 열 때 사용합니다. За түлхүүрийг хаалгаа онгойлгоход хэрэгэлдэг тийм ээ. 모든 일에 주권자 되시는 주님을 소개하고 있습니다. Тэр бүхий л зүйлийн удирдагч болсон тэр эрх мэдэлтэй эзнийг хэлж байна гэсэн. 주님이 모든 권세를 가지고 있다. Эзэн тэр бүхий л эрх мэдлийг атгаж байна. 주님은 거룩하시고 진실하신 분인 동시에 모든 일에 주권자가 되시는 겁니다. Тэр эзэн ариун бөгөөд үнэн байхын зэрэгцээ бүхий л зүйлсийн удирдамж болж бүхий л зүйлийг эрх барьж байгаа гэсэн үг. 특별히 여기 다윗의 열쇠를 가지고 있다 이렇게 표현하고 있는데요. За онцгойлон энд Давидын түлхүүртэй гэж бичсэн байна. 여기 줄로 잡으시고요. За энэ сэгээр авчгаараараа тогтоогоод 이사야 55장을 찾아보실까요? Исая 55 дугаар бүлгийг олж харъя. 이사야 55장 Исая 55 дугаар бүлэг байна. 3절 말씀입니다. 3 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Чихээ нээгээд над руу ир. Сүнс чинь амьд байхын тулд сонсогтун. Давидын төлөөх үнэнч хайр инэрлийн ёсоор би та нартай мөнхийн гэрээ байгуулна. 다윗의 열쇠가 여기 이렇게 말합니다. За Давидын түлхүүрийг ингэж хэлж байгаа хан. 다윗에게 허락한 확실한 은혜니라. Давидд зөвшөөрсөн баттай үнэнч хайр инэрлээ гэсэн. 주님은 확실한 은혜를 주실 수도 있는 분입니다. Тэр бурхан баттай нэгүслийг өгч чадах нэгэн гэсэн үг. 열쇠를 가지고 있기 때문에 은혜를 주시지 않을 수도 있는 겁니다. Мөн тэр түлхүүрийг атгаж байгаа учраас нэгүслийг өгөхгүй ч байж чадна гэсэн. 그러니까 은혜의 창고 문을 열고 닫는 권세가 주님께 있다. Тэр нэгүслийн тэр агуулгын хаалгыг нээж хаах эрх мэдэл эзэнд байдгаа гэсэн 이걸 үг. 우리에게 무엇을 말하고자 하는 것일까요? За тэгвэл үүгээрээ юу хэлж өгөх гэж байгаа вэ? 구원의 문, 구원도 결국 주님이 열쇠를 가지고 있다라는 겁니다. Тэр авралын үүдний түлхүүрийг чигсэн эзэн атгаж байдгаа гэсэн үг. 주님께서 이 확실한 은혜의 창고의 문을 닫으면 한 사람도 구원받지 못합니다. За бурханы нэгүслийн тэмээ хаалгыг төгжчихвэл ямар ч хүн аврагдаж чадахгүй. 주님이 그 은혜의 창고의 문을 열어줘야 누구든지 구원받을 수 있습니다. За харин эзэн тэр нэгүслийн агуулгыг нээж өгчөөж бүхий л хүмүүс аврагдаж чадна гэсэн үг. 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 세상에 전파됐고 За тэгээд бүхий л хүмүүсийг аврах чадaltaй бурханы нэгүслийн дэлхийдээр тараагдсан байна. 개인이 믿는 동시에 주님이 역사해 주시는 겁니다. За тэгээд тэр хүн нь итгэхийн зэрэгцээ эзэн ажиллаа явуулдаг гэсэн үг. 그래서 우리가 이것을 분명히 알 수 있습니다. За тэгэхээр үүнийг бүгдээрээ мэдэж олж байна. 구원받을게 하는 그 최종 열쇠는 주님이 갖고 계신다. Тэр хүнийг аврагдуулдаг хамгийн эцсийн түлхүүрийг эзэн атгаж байдаг гэсэн үг. 주께서 루디아의 마음을 열어 구원을 받게 도와주셨습니다. За эзэн ч гэсэн Лудиагийн зүрх сэтгэлийг нээгээд аврагдахад нь тусалсан. 사람이 믿고자 간절히 원하는 동시에 주님께서 허락해 주시는 겁니다. Тэр хүн өөрөө итгэе гэж чин сэтгэлээсээ хүсхийн зэрэгцээ эзэн түүнд нь тусалдаг гэсэн үг. 그래서 우리가 모든 일, 모든 권세, 모든 것이 다 주님의 손에 달려 있다라는 그 믿음이 필요합니다. Тэр бидэнд ч гэсэндээ бүхий л зүйлс болон бүхий л тэр түлхүүрийг нээж өгч чадaltaй нэг нь эзэн гэдгийг мэдэх ёстой. 또 열쇠라고 말씀하셨는데요. За сая бас түлхүүр гэж хэлсэн. 이 요한계시록 1장 보실까요? Илчлэл 1-р бүлгээс харъя. 요한계시록 1장 Илчлэл 1-р бүлэг байна. 여기도 열쇠가 나오는데요. За энд ч гэсэн түлхүүр гарч байгаа. 18절 보시면요. 18 дугаар ишлэл байна. 여기 볼지어다 이제 세세토록 살아 있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니. Харагтун үеийн үед амьд бөгөөд надад үхлийн ба үхэгсдийн орны түлхүүр бий. 이거 무서운 말씀이죠. За энэ бол их аимшигтай үг байна. 지옥 열쇠도 주님이 갖고 계신다. Тамийн тэмээ түлхүүрийг чигсэн эзэн атгаж байгаа. 확실한 은혜의 열쇠도 주님이 갖고 계시고 Мөн нэгүслийн түлхүүрийг чигсэн эзэн атгаж байгаа. 사망과 음부의 열쇠도 주님이 갖고 계신다. Мөн үхлийн болон үхэгсдийн орны түлхүүрч эзэнд байгаа гэж байна. 하나님을 거스렸던 고라당이 땅 속에 음부로 들어가 버렸습니다. За бурхныг эсэргүүцэж байсан Корогийнхэн тэмээ газар дор булагдсан байгаа. 주님이 그 열쇠를 연 겁니다. Тэр эзэн тэр түлхүүрийг нээсэн гэсэн үг. 누가복음 16장에 부자를 음부에 넣으신 분이 누구입니까? За мөн 누가복음 Луг 16장 16 дугаар бүлэг дээр баян ирэх тэмээ тамруу унгаасан нэгэн хэн бэ? 주님인 겁니다. Эзэн гэсэн үг. 음부의 열쇠를 주님이 갖고 계신다. Тэр үхэгсдийн орны түлхүүрч гисэндээ эзэнд байдгаа 그래서 우리 гэсэн үг. 모두는 모든
일의 주권자 되시는 주님 앞에 겸손할 수밖에 없는 겁니다. Тэр бид бүхэн бүхий л зүйлийн тийм ээ захирагч болж байгаа эзний өмнө дуулууртай даруй байхаас өөр аргагүй. 구원의 역사의 주체가 오직 주님이다. Тэр авралын ажлыг гүйцэлдүүлэх цорынгаас нэгэн бол зөвхөн эзэн юм аа 이 гэсэн. 사실을 우리가 깊이 인식할 필요가 있습니다. Тэр энэ үннийг ч гэсэндээ бид нэр гүн гүнзгий ойлгох тунгаан бодох 그렇지 хэрэгтэй. 않으면 우리가 전도하고도 교만해질 수 있기 때문에 그렇습니다. За хэрвээ тийхгүй байх юм бол бид нэр сайн мэдээд харааж байхдаа бардан болж болох учраас. 우리가 열심히 도방 전도하고 За бид нэр хичээнгүйлэн гадуур сайн мэдээд хараадаг. 가족들에게도 전도합니다. Мөн гэр бүлдээ сайн мэдээд 그리고 хараадаг. 집회 말씀도 듣게 하는데요. За семинарын үг сонсодог. 주님이 허락해 주셔야 그 사람이 구원받는 것이고 Тэр эзэн зөвшөөрч байж л тэр хүн аврагдана гэсэн. 나는 잠시 주님께 쓰임 받을 뿐입니다. Тэр би бол хоромхон зур эзэнд хэрэглэгдэж байгаа төдий. 창조의 열쇠도 주님이 갖고 계셨고 Бүтээлийн түлхүүрийг ч гэсэн эзэн атгаж байсан. 성경의 열쇠도 주님이 갖고 계시고 Библийн түлхүүрийг ч гэсэн эзэн атгаж байгаа. 여기 사망과 음부의 열쇠도 주님이 갖고 계신다. За мөн үхлийн болон өхөксдийн орны түлхүүрч мөн эзэнд байгаа 이 гэж. 사실을 잊어버리고 열심히 신앙생활하면 마치 능력이 나에게 있다고 착각하게 됩니다. Тэр энэ үннийг мартаад итгэлээрээ амьдрах юм бол энэ хүч нь надаас гараад байна гэж андуурдаг. 사람의 지혜와 능력으로 사람이 구원받는 것이 아닙니다. Тэр хүний мэрэгэн ухаан ойлголтоор хүн аврагдана гэж байхгүй. 우리가 신앙생활할 때 모든 일의 주권자는 우리 주님이시구나라는 믿음으로 시작하는 겁니다. Тэр бид нар ч гэсэн итгэлээрээ амьдрахдаа бүхий л зүйлийн захирагч нь эзэн юм байна гэдгийг ойлгож ухаарад амьдрах хэрэгтэй. 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 모습으로 소개하고 있는 겁니다. За мөн нээгт нь хинч хаахгүй, хаахт нь хинч нээхгүй дүр төрхөөр илэрхийлсэн байна. 자, 근데 더 놀라운 게 있는데요. За гэхдээ нэг гайхамар зүйл нь 그 열쇠를 오늘날 누구에게 맡겼냐? за тэр түлхүүрийг одоо энэ цаг үед ямар хүнд хинт даатгсан бэ? 마태복음 16장을 찾아보시겠습니다. Матай 16-ыг хайж олцгоё. 마태복음 16장 19절입니다. Матай 16-гийн 19-р ишлэл байна. 여기도 열쇠가 나오는데요. За энд ч гэсэн түлхүүр гарч байгаа. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. 내가 Би чамд 천국 Тэнгэрийн 열쇠를 хаанчлалын 내게 түлхүүрийг 주리니 өгнө. 내가 땅에서 Чи газар дээр 무엇이든지 юуг 내면 холбоно, 하늘에서도 тэр нь 내릴 тэнгэрт 것이요. холбогдоно. Газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гэд. 주님은 사실 혼자서 무엇이든지 하실 수 있는 분입니다. За эзэн бол ухтаа ганцаараа ч байсан юу ч хийж болох чадвартай нэг. 근데 여기 천국 열쇠를 교회에게 맡겼다라고 이야기하고 있습니다. За гэхдээ энэ Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг чуулганд даалгасан 우리 гэж байна. 각자에게 천국 열쇠를 맡겼고 Бидний хүн тус бүр Диважингийн түлхүүрийг өгсөн. 주님의 일에 동참할 수 있는 기회를 주신 겁니다. За тэгээд эзний ажилд оролцох боломжийг өгсөн гэж байна. 반대로 이 말씀은 우리에게 무거운 책임감을 주는 말씀이기도 합니다. За эсвэргээр энэ үг ч гэсэн бидэнд маш хүнд тийм ээ. Одоо хариуцлагыг өгж байгаа үг. 내가 열어줘야 되는 거예요. Би тэр хаалгыг нээж өгөх ёстой. 최종적으로 주님이 허락하시는 것도 맞지만 За хамгийн эцэст нь эзэн түүнийг зөвшөөрөх нь үнэн ч гэсэн 우리에게 주님이 복음을 맡기셨고 эзэн бидэнд сайн мэдээг даалгасан. 우리가 적극적으로 전도해야 많은 사람들이 구원받을 수 있는 겁니다. За тэгээд бид бүхэн идэвхтэй сайн мэдээд харааж байж олон хүмүүс аврагдаж чаднаа. 우리에게 특별한 어떤 권리를 주신 겁니다. Тэр бидэнд онцгой эрх мэдлийг өгсөн гэсэн үг байна. 베드로의 설교 한 번으로 3,000명, 5,000명이 구원받았습니다. За Петр сургаал заах юм бол 3,000 хүн, 5,000 хүн аврагддаг байсан. 오늘날도 우리에게 천국 열쇠를 맡겼고 Тэрийн цаг үед ч гэсэн бидэнд Диважингийн түлхүүрийг өгсөн 우리가 байна. 어떻게 살아가냐에 따라서 결과가 달라질 수 있다는 겁니다. За мөн бид нэр хэрхэн амьдрах вэ гэдгээр шалтгаалаад үр дүн нь ч гэсэн өөр болж олно гэсэн. 다시 요한계시록 3장 보시겠습니다. За дэлгэцэл 3 дугаар бүлэг рүү очие. 주님은 빌라델비아 교회에게 이런 모습으로 나타나셨고 За эзэн Филадельф чуулганд ийм дүр төрхөөр өөрийгөө илчилсэн. 여기 8절 보시면요. 8 дугаар ишлэлээс харуул. 3장 8절 말씀을 같이 읽겠습니다. За 3-ын 8-ыг хамтдаа уншицгаая. Би чиний үйлсийг мэднэ. Харагтун хинч хааж үл чадах нээлттэй үдийг би өмнө чинь тавьсан. Юу гэвэл чиний хүч багж чи үгийг минь сагсан бөгөөд нэрийг минь үгүйсгээгүй. 특별히 이 교회에게 주님께서 문을 열어주셨다라고 되어 있는 겁니다. За онцгойлон чуулганд эзэн энэ үдийг нээсэн гэж хэлж байна. 이 주님께서 허락하신 확실한 은혜의 문을 빌라델비아 교회에게 열어주셨다. Тэр эзэн тийм ээ баттайгаар өөрийн нэгүслээ өгөх тэр үүдийг Филадельф чуулганд нээж өгсөн. 성경에는 여러 문들이 나오는데요. За Библиэлд маш олон үүд хаалга гардаг. 전도의 문 이것을 활짝 주님이 열어주신다면 얼마나 축복입니까?
Тэр сайн мэдээ тараах энэ үүд хаалгыг эзэн цэлэтлэн том нээж өгнө гэвэл маш том ерөөл байна тийм ээ. 사도 바울이 이렇게 기도 부탁합니다. За Илж Паул энэхүү залбирлын хүсэл тавьдаг. 전도와 문을 우리에게 열어달라고. Сайн мэдээний үдийг бидэнд нээж өгөөч. 내가 하나님 말씀을 담대히 전할 수 있도록 해달라고. Би бурхны үгийг зоригтойгоор тараахад туслаач. 그러니까 전도의 문을 주님이 활짝 빌라델비아 교회에게 열어주신 겁니다. Тэр эзэн сайн мэдээний үдийг маш томор Филадельфи чуулганд нээж өгсөн гэж байна. 사실 이 요한계시록에 나오는 7개 교회는 역사적인 교회 어떤 예언이기도 합니다. За тэгээд энэ 7 чуулган маань тийм ээ одоо түүхэн дунд байгаа бүхий л чуулгануудыг зөвгнөн айлцсан үгэ гэж хэлж болно. 실제로 교회사에서 이 18세기 복음이 활발히 전해졌던 시기가 바로 이 시기였습니다. За бодитоор энэ чуулганы түүхэнд ч гэсэндээ 18 дугаар зуунд сайн мэдээ хамгийн хүчтэйгээр тараагдж байсан үе. 자, 근데 오늘 제가 뭘 말씀드리고자 하냐면요. За гэхдээ өнөөдөр юу хэлхийг хүсэж байгаа вэ гэхээр 빌라델비아 교회의 그 전도의 문을 활짝 열어주신 주님은 살아계시고 за Филадельфи чуулганд сайн мэдээний үдийг нээж өгсөн тэр эзэн одоо ч ихсэн амьд байгаа. 지금도 우리를 통해서 전도의 문을 활짝 열어주실 수 있는 분이 살아계십니다. Тэр одоо ч ихсэн биднэр дамжуулаад сайн мэдээний үдийг нээж өгөх тэр чадaltaй нэгэн амьд оршиж байгаа гэсэн. 대학부의 전도의 문을 열어주신다면 얼마나 좋을까요? Тэр сайн оюутны хэсэгт тийм ээ сайн мэдээний үдийг нээж өгнө гэвэл ямар сайхан 우리 байх вэ? 가정의 전도의 문을 활짝 열어주신다면 얼마나 좋을까요? За манай гэр бүл сайн мэдээний үд хаалгыг нээж өгвөл ямар сайхан байх вэ? 나에게 전도의 문을 활짝 열어주신다면 얼마나 좋을까요? Мөн надад сайн мэдээний үдийг нээж өгвөл ямар гоё. 여기 방법이 있습니다. За арга нь энд гарч байгаа. 빌라델비아 교회가 했던 것을 우리가 살펴보면 되는데요. За Филадельфи чуулганы үйлдэлийг нь бид нэр шалгаж үзэхэд болно. 여러분 전도의 문 좀 활짝 열렸으면 좋겠죠. Тэр та бүхэнд ч гэсэн сайн мэдээний үд нээгдээсэй гэж хүсэж байгаа зү? 내가 누구 전도하면 다 구원받는다고 생각해 보세요. За би сайн мэдээ тараасан чинь тэр хүн бүгдээрээ аврагдаад байна л гэж бодъё. 제가 방법 가르쳐 드릴게요. За нэг аргыг нь зааж өгье. 배우고 싶으시죠? Сурмаар байгаа зү? 딱 두 가지 잘하면 돼요. За хоёр зүйлийг сайн хийхэд болно. 빌라델비아 교회가 했던 거 두 가지 따라하면 내 개인의 전도의 문도 활짝 열릴 수 있는 겁니다. За Филадельфи чуулганы үйлцэнтэй адилхан энэ хоёр зүйлийг дуурайх юм бол надад ч гэсэн сайн мэдээний үд 여기 нээгнэ. 답이 있습니다. Хариулт нь гарч байна. 여기 8절에 분명히 이렇게 말씀하셨습니다. За 8 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлсэн. 여기 네가 적은 능력을 가지고도 내 말을 지키며 내 이름을 배반치 아니었다. Чиний хүч багч чи үгийг минь сагсан бөгөөд нэрийг минь үгүйсгээгүй. 그리고 한 단어로 표현할 수 있죠. За үүнийг нэг үгээр хэлж болж байна. 순종입니다. Дуулгуур. 적은 능력. 그들은 실제로 달란트가 없었고 Тэр баг хүчтэй гэж байгаа нь тэд нэр бодитоор тийм ээ авьяас чадваргүй байсан. 그들은 실제로 능력도 부족했습니다. бодитоор хүч нь баг сул байсан. 작은 교회였고 Жижигхэн чуулган байсан. 당시에 이 지역에 지진도 많이 나서요. 환경적으로도 굉장히 어려웠습니다. За тухайн газар ч гэсэн газар хөдлөлт их болдог байсан учраас одоо амьдарч байгаа орчин нөхцөл ч гэсэн тийм сайн байгаа. 환경이 어려운데 순종했다. Тэр орчин нөхцөл нь тааруу байхад дуулууртай хандсан. 하나님 말씀을 끝까지 순종했기 때문에 열린 문을 두신 겁니다. Тэр бурхны үгэнд эцсийн хүртэл дуулууртай хандсан учраас энэ үүдийг нээсэн байна. 답이 나왔죠. Хариулт нь гарч ирж байна. 두 번째 방법은요. За хоёр дахь арга нь 빌라델비아 그 이름의 뜻에 숨겨져 있습니다. за Филадельфи гэдэг үгний утганд нь 제가 байгаа. 뭐라 그랬죠? Сая юу гэсэн бэ? 형제 사랑이라는 뜻을 가지고 있습니다. Ах дүүсийн хайр гэсэн утгатай. 오늘 말씀 이제 거의 끝난 겁니다. За өнөөдрийн үг ингээд төгсөж байна. 순종하고 Дуулууртай амьдраад 서로 사랑하면 бие биенээ хайрлах юм бол 전도의 문이 활짝 열리는 겁니다. сайн мэдээний үүд хаалга нээгднэ гэж байна. 빌라델비아 교회는 열악한 상황이었습니다. За Филадельфи чуулган бол үнэхээр тийм ээ дорд тийм нөхцөл байдалтай амьдарч 각자를 байна. 바라보면 너무나 큰 달란트도 없었고 그래서 적은 능력이라고 기록하고 있습니다. За өөрөө өөрсдийгөө харах юм бол ямар ч авьяас чадваргүй байсан учраас хүч нь бага байсан гэж хэлсэн. 성경 전체는 적은 능력을 가지고도 얼마든지 큰 역사를 나타내시는 하나님에 대해서 기록하고 있습니다. Тэр Библи маань нийтдээ тийм ээ хүчгүй бага хүчтэй байгаа хүмүүсээр дамжуулаад эзэн агуу ажлыг хийдэг тийм үйл явдлуудаар бичигдсэн 우리 байна. 집회 때 계속 배우잖아요. Семинарын үед ч гэсэн сурдаг. 가장 적은 민족 이스라엘. Хамгийн өчүүхэн үндэстэн Израиль байна. 그 Цөөхөн 이스라엘을 үндэстэн. 통해서 놀라운 역사를 보여주셨습니다. Тэр Израилаар дамжуулаад бурхан гайхалтай тийм ээ гайхамшиг үйлцсэн. 주님은 말씀으로 우주를 창조하신 분이고 За эзэн үгээрээ сансар огторгыг бүтээсэн. 작은 돌로도 아브라함의 자손들을 만들 수 있는 분입니다. За мөн тэр чулуунуудаас ч гэсэн Авраамд үр өдмийг бий болгож чаднаа гэсэн. 삼손의 손에 들렸던 작은 나귀 턱뼈로 1000명을 죽였습니다. За мөн Самсаны гарт байсан тэр илжигний ирүүний ясаар мянган хүнийг ч гэсэн алах хүчийг өгсөн. 모세의 손에 있던 작은 지팡이가요 홍해를 갈랐습니다. Тэр Мосегийн гарт байсан тэр таяг ч гэсэн улаан тэнгисийг хуваасан. 예수님 당시에는요
한 소년이 드렸던 오병이어로 5천 명이 먹었습니다. За Есүсийг амьдарч явах үед нэгэн бяцхан охины өргөсөн 5 талах 2 загсаар маш олон хүмүүсийг хоололсон. 무언가 반복되죠. Тэр нэг зүйл давтагдж байгаа юм тест. 적은 능력으로 하나님은 얼마든지 큰 일을 하실 수 있는 분이다. Баг хүчээр эзэн ямар ч үед хизээд чамаагүй агуу ажлыг хийж чадах нэгэ. 주님의 이름으로 모인 두세 사람을 통해서 주님은 얼마든지 큰 일을 하실 수 있는 분입니다. Тэр эзний нэрээр цугласан 2 буюу 3 хүнээр дамжуулаад эзэн өөрийн агуу ажлыг хийж болно гэсэн. 성경을 읽어보면 그런 내용으로 가득 기록이 되어 있습니다. Тэр Библийг уншаад үзэх юм бол ийм агуулгаар дүүрэн байгаа. 작은 다윗이 큰 골리앗을 무너뜨렸습니다. Тамун дээр тийм ээ өчүүхэн байсан Давид ч гэсэн агуу том Голиатыг унгаасан байна. 기드온 300명이 미디안의 큰 군대를 무찔렀습니다. За мөн Гидеоны 300 цэрэг ч гэсэндэ Медианы маш их тэр олон цэргүүдийг ялсан. 계속 반복되는 겁니다. Тэр байнга л давтагдж байна 순종은 гэсэн. 이런 겁니다. За дуулууртай хандна гэдэг нь 나 ийм зүйл. 각자는 능력이 없습니다. Би бол хүчгүй. 환경도 좋지 않습니다. За амьдарч байгаа орчин нөхцөл тааруу байна. 어려운 것이 너무나 많습니다. Хүнд хэцүү зүйл маш олон байна. 그러나 순종하는 겁니다. Гэсэн ч дуулууртай хандах. 주님이 해주시겠지. Эзэн хийнэ. 나는 못하지만 주님은 하실 수 있는 분이지. Би чадахгүй ч гэсэн эзэн болвол чаднаа. 빌라델비아 교회의 환경은 절대 순종할 수 없는 환경입니다. За Филадельфи чуулганы орчин нөхцөл бол тийм ээ огтхонч дуулууртай хандах боломжгүй байдалтай байсан. 순종은 이런 거예요. За дуулуур гэж байгаа нь 환경 ийм зүйл. 바라보지 않고 말씀에 순종하는 겁니다. Тухайн нөхцөл бололцоог харалгүйгээр үгэнд дуулууртай хандах. 그렇게 하면 전도의 문이 열리는 겁니다. За ийм байвал сайн мэдээний үд хаалга нэгднэ. 순종은요, 내 생각으로 이해돼서 하는 게 아니고요. Тэр дуулуур гэж байгаа чинь миний бодолд ойлгогдож байгаа учраас хийдэг зүйл биш. 하나님 말씀이기 때문에 하는 겁니다. Бурхны үг учраас үйлддэг зүйл байна. 모세 당시에 하나님이 불뱀을 풀어서 백성들을 물게 했습니다. За Мосегийн амьдарч явах үед Бурхан галт могоонуудыг илгээгээд ард түмнийг хазуулсан байгаа. 사람들 독이 퍼졌습니다. За тэгээд ард түмэн хоронд нь тийм ээ хордож байсан. 백성들이 다 죽어가고 За 있었습니다. тэгээд ард түмэн бүгд өхөж байсан. 하나님이 모세에게 말했습니다. За Бурхан Мосед хэлсэн. 노수로 뱀을 만들어서 장대에 매달아라. За хүрэл могоо хийж шурганы оройд үлгөө. 그것을 바라보는 사람들은 살 것이다. Түүнийг харсан хүн нь амьд үлднэ. 이거 잘 생각해 보세요. За сайн бодоод 우리가 그 үзээрэй. 백성들이었다고 생각해 보면요. Бид нэр тэр ард түмэн байсан гэж бодъё. 도저히 이해할 수 없는 이야기를 하신 겁니다. Тэр ямар ч ойлгохын аргагүй үгийг хэлсэн гэсэн. 사람들은 죽어가고 있고 Хүмүүс өгч чинь 독이 퍼져서 막 피토하고 있는데 хордоод тийм ээ цус хүртэл ингээ амнаасаа гаргаж хайж байна. 뭘 보래요? Тэгвэл нэг юм их хараа гэдэг. 약 먹는 것도 아니고 Им ууж байгаа юм биш. 기도해 주는 것도 아니고 Залбирч өгж байгаа юм биш. 노뱀 바라보라고 Тэр 말씀하셨습니다. хүрэл могоог хараарай гэсэн. 어떻게 되냐면요. За тэгээд юу болсон бэ? 실제로 믿음으로 노뱀을 바라본 사람들은 살았습니다. Боддоор итгэлээрээ хүрэл могоог харсан хүмүүс нь амьд үлдсэн. 그런 내용들을 성경에 기록하고 있는 이유가 무엇입니까? За тэгвэл ийм агуулгуудыг Библиэлд бичиж үлдээсэн шалтгаан юу 순종을 вэ? 계속 설명하고 있는 겁니다. Дуулууртай байдлыг л тайлбарлаад байна гэсэн. 상황은 좋지 않지만 말씀에 순종하는 것이고 Амьдралын нөхцөл бололцоо тааруу байсан ч үгэнд дуулууртай 내 хандах. 생각으로는 이해가 안 되지만 말씀에 순종하는 것이다. Миний бодлоор ойлгогдохгүй байгаа ч гэсэн үгэнд дуулууртай байх. 그런 사건들로 성경은 기록되어 있습니다. Тэр Библи маань ийм үйл явдлаар 우리 дүүрэн байгаа. 각자의 삶 속에도 마찬가지입니다. За бидний амьдралд ч гэсэн ялгаагүй. 도저히 전도할 수 없는 상황이고 За сайн мэдээ тараах аргагүй бололцоотой байна. 도저히 신앙생활을 할 수 없는 상황일 수 있습니다. Итгэлээр амьдрах боломжгүй байна. 그러나 말씀 그대로 순종할 때 주님이 전도의 문을 열어주시는 겁니다. За гэхдээ үгэнд байгаа чинээгээр нь дуулууртай хандах юм бол Бурхан сайн мэдээний үдийг нэнэ. 또 우리 신앙생활하다 보면 그런 경험도 있거든요. За итгэлээр амьдрах юм бол тийм тохиолдлууд байдаг. 내 생각과 내 방법으로는 이것이 맞지 않는 겁니다. За миний арга барилаар, миний бодлоор энэ нь зөв биш байна. 그럴 때 있잖아요. Тийм үе байдаг тийм ээ. 그때 순종하는 겁니다. Яг тэр үедээ дуулууртай ханднаа гэсэн үг. 그때 하나님의 역사가 크게 나타납니다. Тэр үед Бурханы үйл хэрэг агуугаар биелэгддэг. 열왕기하 5장에는 나아만 장군 이야기가 기록돼 있습니다. За 2 дугаар хаад 5 дээр Нааман жанжны талаар гарч байгаа. 그는 장군이었습니다. За тэр хүн бол жанжин хүн 근데 байсан. 몸에 문둥병이 있었습니다. За гэхдээ уйман өвчин туссан. 근데 그가 이스라엘 포로로 잡아온 한 계집종이 있었습니다. За гэхдээ тийм ээ Нааман жанжинд Израилаас олзлоор авчирсан нэг жаахан охин 이 байсан. 계집종이 나아만 장군을 보니까요, 문둥병이 안타까운 겁니다. За тэр зарц охин Нааман жанжныг харахад их харамсалтай харагдсан 그래서 байна. 이 계집종이 나아만에게 이야기한 겁니다. За тэгээд тэр зарц охин хэлсэн. 우리 마을에 엘리사가 있는데 거기 가서 한번 우리가
물어보자. За манай тосгонд Илиша иш үзүүлэгч байгаа. Түүнээс очиж асууя. 엘리사에 가면 나을 수 있을 겁니다. Илиша дээр очих юм бол та эдгэрнэ. 이 나아만은 장군이고 높은 사람인데요. За Нааман бол жанжин хүн байна тийм ээ. Өндөр албан тушаалтай хүн. 이 종의 말을 듣습니다. За тэр зарцын үгийг 그리고 сонссон. 엘리사의 집 앞에까지 갔는데요. За тэгээд Илишагийн гэрийн урд хүрсэн байна. 문을 두드렸을 거예요. Хаалганд тогшсон баг. 근데 엘리사가 어떻게 했냐면요. За тэр үед Илиша яасан бэ? 자기 종을 보내는 겁니다. Зарцаа гаргасан тийм ээ. 아니 멀리서 높은 사람이 왔는데요. За холоос тийм ээ. Маш өндөр албан тушаалтай мундаг хүн ирж байна. 나와서 환영해 줘야 되잖아요. Гарч ирээд тийм ээ хүлээж авах хэрэгтэй. 자기 종 보내서 이렇게 시킵니다. За гэтэл зарцаа явуулаад ингэж хэлсэн байна. 여기 요단강에 가서 7번 잠그면은 문둥병 나을 거야. За Йордан голд очиод 7 удаа булгачвал идэгнэ. 나만 장군이 어떻게 했냐면요. За Нааман жанжин яасан бэ? 분을 냈다고 돼 있습니다. Уурсан 근데 гэж. 이렇게 말씀합니다. За тийм ингэсэн. 내 생각에는 그게 안 맞는 거예요. Миний бодлоор энэ бол таарахгүй байна. Миний бодлоор ийм биш ээ гэсэн. 우리 동네에도 깨끗한 물 많은데 За манай тосгонд ч гэсэн цэвэрхэн гол горих олон байгаа. 아니 요단강물 더러운 데 들어갔다 나오면 낫는다고 문둥병이? За тэр бохор Йордан гол руу ороод гараад ирвэл идэгрэн гинүү? 이해가 안 되잖아요. Ойлгохгүй байна тийм ээ. 돌아가려고 했었습니다. За тэгээ буцаад явах гэж байсан. 같이 온 사람들이 나만에게 이야기했습니다. За гэтэл хамт явсан хүмүүс нь Нааманд хэлсэн байна. 여기까지 왔으니까 한번 해보시죠. За та энэ хүртэл яваад ирсэн юм чинь нэг оролдоод үзэхгүй юу та. 나만이 순종합니다. За тэгээд Нааман жанжин дуулууртай андсан. 여기서 이게 중요한 거예요. За энд их чухал зүйл 자기 байна. 생각에는 분명히 안 맞는데 Өөрийнх нь бодолд бол ерөөсө таарахгүй байна. 순종한 겁니다. Гэхдээ дуулууртай андсан. 딱 7번 들어갔다 나와야 되는 겁니다. Тэр 7 удаа ороод гарч ирэх ёстой. 아마 6번째까지 들어갔을 때도 마음속에 의심이 있었을지도 모르겠어요. 6 дахь удаага булахад гарч ирэхтэн ч гэсэн сэтгэлд нь эргэлзээ байсан л баг. 만약에 의심 때문에 그냥 6번째 들어가고 돌아갔다라고 생각해 볼까요? За магадгүй эргэлзээнээсээ болоод 7 удаа булахчаад буцаад явлаа гэж бодъё. 문둥병이 나왔을까요? Тэгвэл уян өвч нь идэгсэн байх болов? 안 나왔겠죠. Идгээгүй байх 딱 байсан. 7번 들어가야 되는 거예요. Тэр яг 7 удаа л орох ёстой. 7번 들어갔다가 나오니까 그 살이 어린아이와 같이 되었더라 이렇게 성경은 말합니다. Тэр 7 удаа булахад гарч иртэл түүний арьс нь жаахан хүүхдийнх мэт булдбраа болсон байсан. 이게 순종입니다. Энэ бол дуулууртай байдал. 우리가 어쩌면 6번째까지만 순종하며 살고 있을지도 몰라요. Тэр бид нар магадгүй 6 дахь удаа хүртэл дуулууртай хандаад амьдарч байж байна. 순종은 하는데요. Дуулууртай хандахын хувьд хандж. 내 생각에 맞는 순종만 하는 겁니다. Гэтэ өөрийнхөө бодолд нийцж байгаа зүйлдэл дуулууртай хандаад байна. 내 상황에 맞는 순종만 하는 겁니다. Миний амьдралын нөхцөл байдалд боломжтой зүйлдэл дуулууртай байх. 부분적인 순종만 하는 겁니다. Хэсэгчлэн дуулууртай хандна гэсэн. 7번 들어갔다 나와야 주님의 놀라운 역사가 나타났습니다. Тэр 7 удаа булахад гарч ирэхэд нь эзний гайхалтай үйл хэрэг биелэгцээ. 빌라델비아 교회에게 그거를 칭찬한 겁니다. Тэр Филадельф чуулганы энэ дүр төрхийг нь магтаан гэсэн. 적은 능력으로 내 말을 지켰구나. Хүчин баг ч гэсэн миний үгийг сахилаа. 적은 능력으로 내 이름을 배반하지 않았구나. Хүчгүй ч гэсэн миний нэрийг үгүйсгсэнгүй. 그리고 그들은 서로 사랑하는 교회였습니다. За тэгээ тэр чуулган бие биенээ хайрладаг байсан. 우리 요한복음 13장을 찾아보실까요? За Иохан 13 дугаар бүлгийг хайж олъё. 요한복음 13장 Иохан 13 дугаар бүлэг. 이제 제자들의 발을 씻겨주는 장면이 기록되어 있고요. За Есүс шавнырийнхаа хөлийг угааж байгаа агуулга бичигдсэн. 네, 서로 섬기고 서로 사랑해야 될 것을 십자가에 못 박히시기 전날 가르쳐 주신 겁니다. За бие биендээ үйлчлэн бие биенээ хайрлах ёстой гэдгээ загалмаа дээр цовдлогдохынхоо өмнөх шүн хэлж өгсөн 여기 байна. 34절, 35절 말씀을 같이 읽겠습니다. За 34, 35 дугаар ишлэлийг нь хамтдаа уншийе. Би та нарт шин тушаал өгье. Би биенээ хайрлах тун. Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн би биеэ хайрлах тун. Би биедээ хайртай байваас үүгээр чин та нарыг миний шав гэдгийг бүгд мэдэх болно гэлээ. 잘 아시는 말씀인데요. За бидний сайн мэдих үг байна. 우리는 율법에서 해방되었습니다. За бид нэр хуулиас чөлөөлөгдсөн хүмүүс. 예수님이 한 가지 꼭 지키라고 새 계명을 주셨는데요. За гэхдээ Есүс заавалчгүй сахиараа гэж нэг шин тушаалыг өгсөн. 그게 바로 서로 사랑하는 겁니다. За энэ нь бие биенээ хайрлаа гэсэн. 우리 대학부의 전도의 문이 열리기 위해서는요. За манай оюутны хэсэг сайн мэдээний үд хаалга нэгтгэхийн тулд 우리 각자 소속되어 있는 교회의 전도의 문이 열리기 위해서는요. бидний хариалагдаж байгаа чуулганд маань сайн мэдээний үд нэгтгэхийн тулд 예수님이 주신 이 새 계명을 지켜야 되는 겁니다. тэр Есүсийн өгч байгаа энэ шин тушаалыг бид бүхэн сахих хэрэгтэй. 서로 사랑하라. Бие биеэ хайрл. 다 알고 있는 내용이잖아요. За бүгдийг мэдж байгаа тийм ээ. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Би та нарыг яаж хайрласны адилаар та нар бие биеэ хайрлаа. 그러면 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라.
За тэгвэл үүгээр чин та нарыг миний шав гэдгийг бүгд мэдэх болно. 전도의 문이 열리는 겁니다. Тэр сайн мэдээний үд хаалга нэгднэ гэж байна. 여기 특별히 서로라는 말이 반복됩니다. За онцгойлон энэ чи бие бие гэдэг үг давтагдж байгаа. 사랑은요. 짝사랑은 옳은 사랑이 아니잖아요. Тэр сохор хайр бол зөв хайр биш ээ. 제가 이 말씀을 항상 보면서 이 서로라는 말이 더 마음에 와닿았습니다. Тэгээ би энэ үгийг ч гэсэндээ уншангаа бие бие гэдэг үг сэтгэлд их туссан. 우리는 서로 사랑하는 겁니다. Бид нэр бие бие хайрлах ёстой. 한쪽에서만 일방적으로 사랑하는 온전한 사랑이 아닙니다. Тэр нэг талаас нь л хичээгээд хайрлаад байх юм бол эн чинь бүрэн төгс хайр биш. 무슨 뭐 임원들만 나를 사랑하는 게 아니잖아요. Үйлчлэлийн гишүүд л намайг хайрлана гэсэн үг биш. 사랑은 서로 하는 겁니다. Хайр гэдэг чинь бие бие хайрлах ёстой. 처음부터 주님은 우리를 사랑의 짝으로 만드셨고 Тэр анхнаасаа бурхан биднийг хайрынхаа хос болгож 주님은 бүтээсэн. 인격을 가지신 분입니다. Эзэн ч гэсэндээ мөн чанартай. 이 시간 우리에게 뭘 원하시냐면요. Тэгвэл энэ цагт биднээс юу хүсэж 우리의 байгаа вэ? 의지를 가지고 주님을 사랑하기를 원하십니다. Биднийг өөрсдийнхөө хүсэл эрмэлзлээр эзнийг хайрлаасаа гэдгийг хүсэж байгаа. 우리 이런 질문 많이 하시는데요. За бид нэр ингэж их асуудаг. 선악과 먹을 줄 알면서 하나님은 선악과를 왜 만들었습니까? За бурхан хүнийг сайн муу мэдүүлэгч модноос идэн гэдгийг мэдсэн хэрнээ яагаад сайн муу мэдүүлэгч модыг бүтээсэн юм бэ? 주님은요. 사람을 로봇으로 만든 게 아닙니다. Тэр эзэн хүнийг роботоор бүтээгээгүй. 우리에게 의지를 주셨고 Бидэнд чөлөөт сонголт эрхчлөлөөг өгсөн. 우리에게 주님을 사랑할 수 있는 선택을 특별히 주신 겁니다. За тэгээд бидэнд ч гэсэн эзнийг хайрлах боломжийг онцгойлон өгсөн гэсэн. 그래서 서로 사랑하는 겁니다. Тийм учраас бие бие хайрлах ёстой. 사랑을 받으려고 하는 게 아니고요. Зөвхөн хайрыг авах гэж болохгүй. 주려고 해야죠. Өгөх хэрэгтэй. 서로 Бие биендээ. 주님이 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 서로 사랑할 때 모든 사람이 우리가 주님의 제자인 줄 알게 된다. Тэр биднийг эзэн яаж хайрласны адил бид нар ч гэсэн бие биенээ хайрлах юм бол бид бүгдийг эзний шав гэдгийг мэднэ 그래서 гэсэн. 요한일서에 보면 계속 서로 사랑을 이야기하고 있습니다. За мөн 1-р Иохан номон дээр харах юм бол байнга л бие биенээ хайрлаа гэж хэлж байгаа. 그래서 적은 능력으로 말씀을 지킬 때 전도의 문이 열리고 Тэр хүчин бага ч гэсэндээ үгийг сахих үед сайн мэдээний үд хаалга 서로 нэгддэг. 사랑할 때 전도의 문이 열립니다. За мөн бие биенээ хайрлах үед сайн мэдээний үд нэгддэг баг. 다시 요한계시록 3장 보시면요. За буцаад илчлэл 3 дугаар бүлгээс харъя. 여기 10절에 보시면요. 10 дугаар ишлэл дээр 특별히 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은즉 이렇게 이야기합니다. за онцгойлон төвчээрийн минь үгийг чи сагсан учраас гэсэн байна. 이 빌라델비아 교회 형제자매들이 지켰던 말씀은 인내의 말씀이었습니다. За Филадельфи чуулганы ахан дүүсийн сагсан үг нь төвчээрийн үг байсан. 그러니까 우리가 이 말씀에 순종하는 데 있어서요. 정말 이 인내가 필요합니다. Тэр бид нар үгэнд дуулууртай хандхад ч гэсэн төвчээр хэрэгтэй. 인내가 없이는 하나님 축복을 받을 수 없습니다. Төвчээр байхгүй бол бурхны өрөөлийг авч чадахгүй. 순종 잘하고 계신데 Та бүхэн одоо ч гэсэн сайн дуулууртай андаа амьдарч 7번까지 байгаа. 순종해야 되고 Гэхдээ 7 дахь удаа хүртэл дуулууртай 끝까지 андах ёстой. 순종하는 겁니다. Эцээ хүртэл дуулууртай андах ёстой. 끝까지 이 믿음의 길을 묵묵히 걸어가는 겁니다. Мөн эцээ хүртэл итгэлийн замаараа чимээг үхэн алхах ёстой. 오래 참아 아브라함은 약속을 받을 수 있었고 Тэр Авраам бол удаан төвчж өрөөлийг амлалтыг авсан. 신앙생활은 다른 말로 참는 겁니다. Тэр итгэлийн амьдрал гэдэг чинь өөр үгээр төвчих гэсэн үг. 끝까지 인내할 때 주님이 전도의 문을 활짝 열어주시는 겁니다. Тэр эцээ хүртэл төвчих юм бол эзэн сайн мэдээний үд хаалгыг 그리고 нээнэ. 또 이런 말씀을 주셨어요. За тэгээд ингэж хэлсэн. 여기 11절 말씀 보시면요. 11-р ишлэл дээрээс харуул 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 11-ийг хамт уншийе. Би удахгүй очин хиндэж титмээ алдахгүй тулд өөрт буйгаа бат сах. 네, 여기 주님이 속히 임하실 것을 빌라델비아 교회에게 알려주셨고 За эзэн удахгүй ирнэ гэдгээ Филадельфи чуулганд альцсан. 네가 가진 것을 굳게 잡아라. Тэгээд өөрт буйгаа бат сахиа. 잘하고 있는 형제자매들에게 주님이 이렇게 말씀하신 겁니다. За сайн амьдарч байгаа ахын дүүсэд эзэн ингэж альцсан байна. 지금 잘하고 있는 거 그거 굳게 잡아라. Одоо яг сайн хийж байгаа энэ зүйлээ бат сахиарай. 니네가 받을 그 면류관 빼앗기지 않게 해라. Тэр өөрийнхөө авах тэр титмийг булаалгахгүй байгаарай. 우리에게 주님이 주신 것들이 있습니다. За бидэнд эзний өгж байгаа зүйлс байгаа. 우리에게 소망을 주셨고 Бидэнд найдварыг өгсөн. 우리에게 진정한 자유를 주셨습니다. За мөн жинхэнэ тийм ээ эрхчлөлөөг өгсөн. 우리에게 그리스도의 사랑을 주셨고 Мөн Христийн хайрыг бидэнд 주님이 өгсөн. 우리에게 주신 것이 너무나 많이 있습니다. Эзний бидэнд өгсөн зүйл маш олон байгаа. 그것을 굳게 잡으라. Гэтэ үүнийгээ бат сахиарай гэсэн байна. 그리고 그것을 빼앗지 못하게 하라. За тэгээд үүнийгээ булаалгахгүй тул алдахгүй тул. 왜 이렇게 좀 강하게 표현하셨을까? За тэгвэл яагаад ийм хүчтэйгээр илэрхийлсэн бэ?
우리가 이제 상을 받기 위해 신앙생활을 하는데요. За бид нэр шагнал авахын тулд итгэлээр амьдарч 이 байгаа. 상 받는 일에 있어서만큼은요, 우리가 빼앗기지 않게 해야 됩니다. Тэгэхээр шагнал авахын тулд ядаж бид бүхэн тийм ээ алдахгүй байх хэрэгтэй. 다른 거 다 양보해도 되는데요. Бусад бүх зүйл дээр найр тавьж өгч болно. 우리 주님이 주실 상은 양보하면 안 돼요. За гэхдээ эзний үг шагналд бид нар найр тавьж 지금 그 болохгүй. 얘기를 하고 있는 겁니다. Тэр энийг хэлж байна гэсэн үг. 다른 거 다 포기할 수 있지만 Өөр бусад зүйлээ орхиж болох ч гэсэн 주님이 내게 주실 그 상급을 포기할 수 없잖아요. эзний надад өгж байгаа шагналыг орхиж болохгүй гэсэн үг. 우리 대학부 영적 경쟁 이번에도 했습니까? За манай оюутны хэсэг маань энэ удаа ч гэсэн сүнслэг өрсөлдөөн хийсэн үү? 했어요? 어느 그룹이 1등 했어요? Аль групп нэгдүгээрт орсон бэ гэн? 1그룹? Нэгдүгээр групп. 그래요. 잘하셨어요. Сайн байна. 이 경쟁하는 것을 나쁜 의미로 해석할 것이 아니라 Тэр өрсөлдөөн гэдгийг бас та бүхэн өөр буруу утгаар тайлбарлах аргагүй, 상을 빼앗기지 못하게 하라. шаардлагагүй. Тэгэхээр тийм ээ шагналаа алдахгүй байх 우리 хэрэгтэй. 각자가요. 주님이 주실 상이 있는데요. Бидний хүн тус бүрд эзний өгж байгаа шагнал гэж байгаа. 그 상만큼은 우리가 욕심 부려도 됩니다. Тэр ядаж энэ шагнал дээр л бид нэр шуналтаж болно гэсэн. 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. За тийм ээ. Деваажин ба Тэнгэрийн хаанчлал бол булаан эзлэх чихээ гэсэн. 침노하다라는 단어 헬라어 뜻으로 보면요. За булаан эзлэх гэдэг үгийг грек хэлний үгээр нь харах юм бол 힘을 사용하여 빼앗는다 이렇게 되어 있습니다. хүчээр булаан авах буюу хүчирхийлэх гэсэн үг гарч 서로 байгаа. 싸우라는 게 아니고요. Би биентэйгээ муудаарай гэсэн үг биш ээ. 주님이 주실 상만큼은 내가 열정을 가지고 얻으려고 해야 되는 겁니다. Тэгэхээр эзний үгийг шагналлагч болтугай би халуун сэтгэлээр олж авъя гэж хичээх хэрэгтэй. 여기 빼앗기지 못하게 하라 이렇게 말씀하셨는데요. Тэр энэ титмээ алдахгүй тулд гэсэн. 이 주님이 주실 면류관은 너무나 가치 있고 너무나 큽니다. Тэр эзний үгөх титэн бол үнэхээр үн цэнтэй алдар 이 суутай. 성경에 보면 빼앗긴 사람들이 있어요. 그 면류관들을요. За Библиэр харах юм бол тэр титмээ алдсан, булаалгасан хүмүүс гардаг. 예수님의 제자 가룟 유다. Есүсийн шав байсан Искариотын Юдас. 그는 빼앗겨 제자라는 그 귀한 직분을 빼앗긴 겁니다. За тэр хүн бол шав гэж байсан эрхэм тэмээ үүрэг алба булаалгасан алдсан. 사도행전 1장에 그 가룟 유다 대신해서 마띠아가 제자로 뽑혔는데요. Үйлс 1-р бүлэг дээр тэр Искариотын Юдасын оронд Маттиа гэдэг хүн сонгогддог. 빼앗긴 거예요. Тэр хүндээ алдсан гэсэн үг. 빌라델비아 교회에게 주실 영원한 상급과 면류관이 있습니다. Тэр Филадельф чуулганд ч гэсэн өгж байгаа мөнхийн алдар суу шагнал гэж байна. 에서는 장자의 명분 그 귀한 것을 팥죽 한 그릇에 빼앗겼습니다. За Исав ч гэсэндээ тийм ээ ууган хүүгийн эрхээ нэг аяг улаан бурцгийн шүлээр сольсон. 우리 여기 고린도전서 9장을 찾겠습니다. 1-р Коринт 9-өөс хажуулъя. 고린도전서 9장 1-р Коринт 9-р бүлэг байна. 24절 보시면요. 24-р шүлээс харуул 24절 25절 말씀을 같이 읽겠습니다. 24 25-ыг хамтдаа уншийе. Уралдааны замд гүйгчэд бөгөөд гүйдэгч нэг нь шагнал хүртдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Та нар ялахын тулд гүйцгээ. Тэмцээнд өрсөлдөгч бүр бүх талаар бие захирах чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг. Тэд муудах титэм хүрдэхийн төлөө бол харин бид үл муудах титмийн төлөө юм. 예, 여기 사도 바울이 실제 경주하는 사람들을 보고 기록했습니다. За Илж Паул боддоор тэмцээнд өрсөлдөж байгаа нэгнийг хараад ингэж бичсэн. 운동 선수들이 치열하게 싸우는 모습을 보고 이렇게 말하는 겁니다. За уралдааны тамирчид тийм ээ хоорондоо ширүүн өрсөлдөж байгааг хараад ингэж бичсэн. 오직 상 얻는 자는 하나다. Нэг нь л шагнал хүртдэг. 당시에 면류관을 딱 한 사람이 받는 겁니다. За тухайн үед ч гэсэн титмийг яг нэг хүн л авдаг байсан байна. 오늘날 스포츠 선수들 금메달 한 사람이 받는 겁니다. За одоо ч гэсэндээ спортын тамирчдаас ганц хүн л алтан медаль авдаг. 신앙생활 상급에 있어서 우리가 이렇게 치열하게 싸우라는 겁니다. Тэр итгэлийн амьдралын энэ шагнал дээр ч гэсэндээ бид бүхнийг ийхүү ширүүн өрсөлдөөсэй гэж хүсэж байгаа. 우리가 죄와 싸우되 피 흘리기까지 대항치 않았다라고 이야기하는데요. За бид нар ч гэсэндээ мөн тийм ээ гим нүглийн тал дээр цус урсгах хүртлээр тэмцээгүй байгаа. 내 상급을 빼앗는 그 죄와 우리는 싸우고 있어요. Тэгэхээр шагналыг маань булаах тэр гим нүгэлтэй бид бүхэн тэмцэж 정말 байгаа. 치열하게 싸워야 되는 거예요. Гэтэ үнэхээр ширүүн тулалдах ёстой. 내 육체는 계속해서 나를 유혹합니다. За миний махбод бол байнга л намайг уруу татж 좀 байгаа. 더 자자, 좀 더 졸자. Жохон илүү унтий, жохон хөвтий. 아침 큐티 하루만 쉬자. Ганц л өдөр кютиндээ явахгүй бай. 말씀 묵상 하루만 쉬자. Ганц л удаа үгээ тунгаан бодохгүй бай. 계속 우리 육신은 우리를 괴롭히는데요. Тэр махбод маань биднийг байнга зовоож 싸우고 байгаа. 있는 거잖아요. Тэр бид нэр тулалдаж байгаа гэсэн үг. 피 흘리기까지 싸워야 되는 겁니다. Тэр цус урсгах хүртлээр тулалдах ёстой. 당시에 이 검투사들 경기에 보면요. Гомтос. 검으로 싸우는 사람, 서로 치실제 싸우는 경기가 있었는데요. За тухайн үед болохоор боддоор бие биентэйгээ сэлмээр тулалддаг тийм тэмцээн байсан байна. 바울이 그걸 봤습니다. Тэр Паул түүнийг нь харсан. 그 경기 규칙은 어떠했냐면요. За тэр тэмцээний
зарчим нь юу байсан бэ гэхээр 상대를 죽여야 끝나는 당시의 스포츠였던 겁니다. за тухайн цаг үед эсрэг талынхаа хүнийг алж байж дуустдаг тийм тэмцээн байсан. 그걸 보면서 바울이 말하는 겁니다. Тэр түүнийг харангаа Паул хэлсэн баг. 그들도 그렇게 썩을 면류관 얻기 위해서 열심히 싸우는데 За тэдгээр хүмүүс ч гэсэндээ муудах титмийн төлөө ингэж тэмцэлдэж байхад 우리는 썩지 않을 면류관을 얻고자 싸우는 것이다. бид нэр үл муудах титмийн төлөө тэмцэлдэж байгаа. 그래서 빌라델비아 교회에게 주님은 그 말씀을 하셨고요. Тэр Филадельф чуулганд эзэн энэ үгийг альсан. 다시 요한계시록 3장입니다. Буцаад ижилэл 3 дугаар бүлэг рүү очие. 조금만 더 볼게요. За дахиад илүү нэмж харъя. 3장 12절 말씀 보시면요. 3-ын 12 дугаар ишлэлээс харвал 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 12-ыг хамтдаа уншийе. Ялагчийг би Бурханыхаа сүмд баган болгоно. Тэр цаашид тэндээс гарахгүй. Би түүн дээр Бурханыхаа нэр, Тэнгэрээс Бурханаас минь буун ирэх шин Иерусалим буюу Бурханыхаа хотын нэр болон өөрийн шин нэрийг бичнэ. 주님이 또 이 빌라델비아 교회에게 이런 축복을 주셨습니다. За эзэн мөн Филадельф чуулганд ийм ёроолыг өгсөн байна. 하나님 성전의 기둥이 되게 할 것이다. Бурханыхаа сүмд баган болгоно. 여러분 우리가 건물 지을 때 기둥이 중요한데요. За барилга барихад баган чухал байдаг. 기둥하면 굳건하고 견고한 것을 떠올릴 수 있습니다. За баган гэх юм бол бат би хөдлөшгүй гэдэг зүйл 네, 이 толгоонд 말씀을 орж ирнэ. 여기에 하신 이유가 있어요. За гэхдээ энэ үгийг энэ айлдсан шалтгаан гэж байна. 빌라델비아 지역에 실제로 많은 지진이 있었답니다. Филадельф чуулганд боддоор тийм ээ маш олон тэр газар хөдлөлт болдог байсан. 그러니까 이 사람들은 지진을 피하는 그런 것들에 익숙해졌을 겁니다. Тэр энэ хүмүүс газар хөдлөлтөөс тийм ээ дайж дөрвж амьдрдаг амьдралаа дасчихсан 근데 байсан 이 баг. 기둥은 딱 버티고 있잖아요. За гэхдээ хэдий газар хөдлөлт болсон ч баг нь бол тийм ээ тэр чигээрээ 이 үлднэ. 빌라델비아 성도들에게 주님이 그렇게 축복하신 겁니다. Тэр эзэн Филадельф чуулганы ахан дүүсэд ингэж ёроолыг айлсан. 자기자기를 지키는 저 기둥처럼 그렇게 될 것이다. Өөрийнхөө байр суурийг сахидаг тийхүү баг нь болгоно. 하나님 성전의 기둥이 되게 할 것이다. Бурхны сүмд баг нь болгоно гэж байна. 우리가 교회 안에서 기둥이 돼야 되고 Тэр бид нар ч гэсэн чуулган дотроо баг нь болгох хэрэгтэй. 대학부 안에서도 내가 기둥이 되는 겁니다. Оюутныхаа хэсэгт ч гэсэн би баг нь болох хэрэгтэй. 아브라함, 이삭, 야곱 기둥이었습니다. Авраам, Исаак, Яаков ч гэсэн баг нь байсан. 실제로 성경은 베드로와 야고보를 기둥으로 표현하고 있습니다. За боддоор Библиэлд Петр, Яаков хоёрыг ч гэсэндээ баг нь гэж илэрхийлсэн үг 우리 байна. 가운데 이 복음의 역사 가운데 이 기둥과 같은 형제자매들이 자기 자리를 딱 지키고 있는 겁니다. Тэр сайн мэдээний үйл хэрэг дунд ч гэсэндээ тийм ээ баг нь адил өөрийнхөө байр суурийг сахидаг хүмүүс байдаг. 기둥은 건물 전체를 바치고 있습니다. За баг нь бол тэр барилгыг бүхэлд нь тулж байгаа. 기둥과 같은 형제가 형제자매들을 받쳐주고 있습니다. Тэр багантай адил ахан дүүс маань ахан дүүсийгээ ч гэсэндээ түшиж байгаа 자기 гэсэн. 자리를 끝까지 지켜가는 겁니다. Өөрийнхөө байр суурийг эцсийн хүртэл сахина гэсэн үг. 근데 여기 주님이 이런 또 축복을 하신 겁니다. За гэхдээ эзэн мөн ингэж альсан. 나의 새 이름을 그의 위에 기록하리라. Өөрийнхөө шин нэрийг түүн дээр бичнэ. 네, 이 과거에 보면 왕이 자기의 이름을 써서 이렇게 잘 싸우는 군인에게 선물로 주기도 했는데요. За эртний цаг үед тийм ээ хаадууд нь өөрсдийнхөө нэрийг сийсэн эд зүйлийг сайн тулалдсан баатруудаа бэлгэлдэг байсан. 큰 선물이잖아요. Тэр эн чинь маш том бэлэг тийм ээ. 만약에 이 컵에 칭기스칸이 직접 써준 기록이 있다면 가치가 달라지겠죠. За магадгүй энэ тийм ээ аяган дээр Чингис хаан өөрийн гараар сийсэн тийм ээ Чингис хааны нэр байна гэх юм бол үн цэн нь өөр бол. 우리 이 말씀 그렇게 생각해 볼게요. Тэр энэ үгийг ч гэсэндээ ингэж бодъё. 하나님의 이름이 정말 기둥에 새겨진다. Бурхны нэр тэр баган дээр бичигдэнэ. 하나님이 나에게 하나님의 새 이름을 기록해 주신다. Бурхан надад өөрийн шин нэрийг бичнэ гэж байна. 우리는 하나님의 소유가 되었습니다. За бид нар Бурханых болсон. 우리는 하나님의 천국 시민이 되었습니다. Бид нар Бурханы Тэнгэрийн улсын иргэн болсон. 주님의 역사를 이루기 위해 정말 기둥과 같이 헌신하는 자기 자리를 지키는 그 사람에게 주님이 새 이름을 기록해 주시는 겁니다. Тэр эзний үйл хэргийг биелүүлэхийн тулд өөрийн байр сууриа сахиж байгаа тэр нэгэнд эзэн өөрийн шин нэрийг бичиж өгнө гэсэн байна. 우리 말씀을 좀 정리해 보겠습니다. За тэгвэл өнөөдрийн үгээ цэгцлэе. 빌라델비아 교회에게 주님이 많은 축복을 주셨습니다. За Филадельф чуулганд эзэн маш олон ёроолыг өгсөн. 자, 빌라델비아 교회가 잘했던 것 두 가지가 뭐였죠? Филадельф чуулганы сайн хийсэн хоёр зүйл юу байсан бэ? Сүнжин. 두 번째, Хоёр дахь нь 네, саруу сараа. 잘 들으셨네요. За үгээ сайн сонссон байна. 주님이 열린 문을 두셨습니다. За эзэн нээлттэй үүдийг тавьж өгсөн байна. 내가 적은 능력으로 말씀에 순종할 때 내 전도의 문이 열리고 Хүчин бага ч гэсэндээ үгэнд мань дуулууртай хандах үед сайн мэдээний үд хаалга 우리 нээгдэнэ. 옆에 계신 분들과 서로 사랑할 때 Мөн хажуудаа байгаа хүнээ тийм ээ бие биеэ хайрлахад 전도의 문이 열리는 겁니다. сайн мэдээний үд хаалга нээгдэнэ гэсэн үг. 그래서 우리가 끝까지
하나님 말씀에 순종하고 서로 사랑하는 가운데 내가 전도하고 있는 분들이 다 구원받았으면 좋겠습니다. Тэр та бүхэн ч гэсэндээ эцээ хүртэл үгэнд дуулууртай хандаад бие биенээ хайрлангаа сайн мэдээний үг таалга та бүхэнд нээгдээсэ гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Та залбирцгаая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 우리에게 전도의 문을 열어 주시옵소서. Бидэнд сайн мэдээний үг таалгыг нээж өгөөрэй. 적은 능력을 가졌지만 끝까지 말씀을 지키는 우리 모두가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Бид хүчгүй ч гэсэн эцээ хүртэл бурхан таны үгийг сахиж чадхад туслаарай. 이 마지막 때에 우리를 통해서 더 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Энэ төгсгөлийн үеэр дамжуулаад маш олон хүмүүс биднээр дамжуулан аврагдаж чадхад туслаарай. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг аварсан Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.